Бишкекте күнүгө мындай 135 троллейбус элди ташып кызмат кылат. Бирок акыркы маалыматтарга таянсак, жакында мэрия мындай троллейбустарды толугу менен жоюп, аларды автобустарга алмаштырганы жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Бул чечим туурабы? Поликлиника медиасы бул көрсөтүүдө троллейбустар, деги эле троллейбустарды жоюу чечими туурабы же туура эмеспи? Алдыда көрсөтөт. Мэрия троллейбустарды толугу менен жоюп, аларды электробустарга алмаштыруу маселесин карап жатканын алгач эки активисттер билдиришти. Активисттер мэриянын троллейбустарды жоюу боюнча катын социалдык түйүнгө жарыялашып, бул чечимге каршылыгын билдирип жатышат. У нас имеется большая развитая инфраструктура, которая действует еще со времен Советского Союза, и мы эту инфраструктуру должны сейчас развивать. Она сейчас поддерживается в хорошем состоянии, и на демонтаж троллейбусной инфраструктуры, которая планируется, потребуются очень большие деньги. Нельзя уничтожать троллейбусную инфраструктуру. Мы считаем, что троллейбус с электробусом можно гармонировать, находиться в гармонии между собой. Троллейбус и электробус могут дополнять друг друга и действовать как два транспорта отдельных, потому что некоторые автобусные маршруты, которые сейчас используются, обслуживаются автобусами на ГАЗе, поскольку длина этих автобусов составляет 10,5 метра, а электробусов 12 метров, соответственно, эти маршруты автобусы можно заменить на электробусы, и от этого снизится вред на экологию, и таким образом не будет дублирования автобусов и троллейбусных маршрутов. Даниярга окшогон жаш активисттер учурда Инстаграмда троллейбустарды сактайлы деген атайын кыймыл түзүшкөн. Алар бул коомдук транспорт ишин уланта берсин деп атайын элден петиция дагы топтоп жатышат. Нижнее подчеркивание Бишкек, нижнее подчеркивание троллейбус. В шапке профиля находится ссылка на сохранение троллейбусов. Да, мы сейчас запустили активную петицию, и мы рассчитываем, что мэрия нас услышит, и они передумают насчет этого. Необходимо понимать то, что мы не против электробуса в принципе, мы за гармоничное соседствование. Автобус, троллейбус, электробус. Но дело в том, что электробусов всего планируем завести 120 на 5 электробусных маршрутов. На сегодняшний день действует 10 троллейбусных маршрутов, и надо понимать то, что троллейбусные маршруты будут частично заменяться автобусами. Уже было принято решение на совещании мэрии, то, что по обращениям жителей будет запущен автобусный маршрут по бывшей троллейбусной линии номер 9. Необходимо пускать электробусы там, где места, где нет троллейбусных контактных сетей. То есть можно пускать новое же соединенную территорию к Бишкеку. То есть, допустим, это в Маевку, в село Ламедин, к новому автовокзалу, к примеру. Мэрия активисттерге жооп берген өз катында иштөө мөөнөтү бүткөн, эскирген жана учурдагы иштеп жаткан троллейбустардын ордуна 120 электробус сатып аларын жазган. Ошондой эле мэриянын катында Бишкектин троллейбустарын жана байланыш түйүндөрүн, троллейбустардын тарткыч көмөк чордондорун Ош, Токмок жана Кара Балта шаарларына берүүнү пландап жатканы дагы жазылган. Бирок биз мэриядан бул боюнча дагы расмий комментарий ала алган жокпуз. Деген менен биз шаар тургундарынын пикирин угуп көрдүк. Алардын айтымында троллейбустар пенсионерлер жана жаш балдар үчүн эң ыңгайлуу транспорт. Мага троллейбус аябай ыңгайлуу. Эмне себептен? Мен чоң көчөдө турам, анан ошо остановкадан түшүп кеткенге жакшы да. Анан кечинде да жакшы жүрүп атпайбы? Эми албай деле койсо жакшы болмок. Маршрутка караганда кенен, бала менен биз садикке каттайбыз паркке. Ушу биз үчүн ыңгайлуу. Троллейбустар, башка троллейбустар. Конечно, болуш керек да. Троллейбус деген любой шаарда бар да, любой мамлекетте бар. Потому что это эко же, как бы, выделение волбоид, то есть товарно бывает. И так у нас город маленький, нам нужно это, нам надо, наоборот, больше. Троллейбус бизге ыңгайлуу, шаар тургундары үчүн аябай эле ыңгайлуу да. Мен мисалы 30-35 жылдан бери эле шаарда турам. Мага постоянно эле түшкөн неме унаада транспортта болчу. Троллейбустарды алып салса элдерге аябай эле кыйын болуш керек. Троллейбус деле ушу азыркы каттап аткан Кытай автобусуна караганда лучше. Каттамдары да баягы ыңгайлуу элдерге.
Ошондой эле социалдык тармактарда дагы троллейбустардын жоюлушуна каршы чыккандар көп. Алардын катарында Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Кадыр Атамбаев дагы бар. Атамбаевдин айтымында Бишкек үчүн троллейбустарды сактап калуу өтө маанилүү. 2 ай мурун мен Бишкек мэриясынын шаардагы троллейбустардан баш тартуу ниети тууралуу жазгам. Бүгүн бул маселе олуттуу бет алып, троллейбус деполордун электробус базарларында айлантуу жолу менен шаардагы троллейбустарды жоюу планына өзгөрдү. Троллейбустарды электробустарга алмаштыруу пландары ири чыгашаларга алып келди. 2020-жылы 100-120 электробус жана зарядтоо станцияларын сатып алуу үчүн Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каралган каражат 50 миллион АКШ долларын түздү. Салыштыруу үчүн 2017-жылы Бишкек бийлиги Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен макулдашып, 7 миллион еврога 52 троллейбус сатып алган. Бул сатып алынган электробустардан дээрлик 4 эсе арзан. Белгилей кетсек, буга чейин вице-мэр Мирлан Байгончоков Бишкекте коомдук транспорт өзүн өзү актабай жатканын айткан болчу. Анын айтымында жол кире 25 сомго көтөрүлсө, коомдук транспорттор өзүн актап баштамак. Ошондой эле Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев калаада күн сайын 6 миллиондон 7 миллион сомго чейин жол кире чогулуп жатканын дагы билдирген. Азыр муниципалдык бийликке таандык 125 троллейбус 11 каттамда 50 ташыйт.